ত্রিপুরা ভাষা একদিন ini Jamular yang kematian ini cara tunai untuk hukum Tripura bahasa mak sortai wali seperti yang terus ada rilis makin apa Tripura bahasa Tripura jati ini pokok Tripura apa jati ini mungkin pokoknya bodoh jati bodoh pokok bodoh ini Romli Manipur ni yang metai pokok metai metai loh tu Manipur ini hari ini kalau Manipur ini tu metai je metai Manipur orang ke asal mereka tu nak Ohomia tu Ohom ini adalah Ohom jati ko Ohomia jati ini Manipur apa yang macam kau hai macam Tripura ni pokok ciri Tripura untuk bermacam Tripura ya so ini pokok Tripura no yang jadi Tripura ya tak ini pokok Tripura ini juga salah satu rilis macamnya. Jadi pokok ini mana di Radhamohan Thakur सामने मात्र 4टा সম্প্রদায় ini pokok pasal siur koito sing kita koiti. Orang mana tinggal mana राजधानी kasih tu naik semua ini tu sangat orang borok ini apa? Orang cinta final lah. Borok mana manus obia. Borok mana apa itu জাতি নিয়ে ভ্রমণ অপরা আসামে যে বড় তিব্বতী উচ্চারণ হবে ফুট উচ্চারণ টিবিটাম দাও টিবিটাম আছে মু আদি একদম জাতি বলছে ফুট নব না পুরো ইন আং বড় নব আং তিব্বতী বড় আং তিব্বতী না পুরো ইন ফুট মানে budu orang asal dari budu ucapan kimia budu ucapan kimia ugo dari apa boro mereka boro orang ini কিন্তু সেগুলো একটা সেপারেট জাতি অনেকজন হাজার বছর অনেকজন রাজ্য প্রথম থেকে শাসন থেকে অনেকজন রাজা 184 জন রাজা ত্রিপুরা জাতি মূল জাতি Guru jati ini kami berikan Tripura jati ini cuma persilakan sini apa Tripura Tripura khasnya khas Tripura orangnya khas itu orang jenis suku Korea macam khasnya Tripura khasnya ini orang sekali khas mana khas pun cari khas tu kita khas mana khas deh mana kayak khas pun cari setiap mana tu cikgu itu sini Tripura orangnya Tripura orang itu mau Tripura mau punya agama orang punya ini Tripura hanya orang punya ada proses sekarang ini sini kok sini jati ini rawa yang masih sini kok punya Tripura kok macam Sanskrit baik Bangladesh baik Tripura bahasa ini bahasa Tripura language sini kok bahasa Tripura kok ঠিক তো ini Radhamohan Sinha itu bahasa yang kita gunakan apa populer gunakan video ini Radhamohan Thakur 1920 gunakan কিন্তু apa অনেক দিন পর গিয়েছিলেন যখন বামফ্রন্ট সরকার 1979 খ্রিস্টাব্দে পপর স্বীকৃত হয়েছিল বিভিন্ন করে বেশি প্রচলন হয়েছিল আপনি আগে ত্রিপুরা করছেন Tripura bahasa